Dragi polaznici škole Žiger, nastava u našoj školi još uvijek se održava online. Evo jedne kratke upute kako najbrže i najučinkovitije složiti svoje postavke za mikrofon, slušalice i kameru. U lijevom donjem kutu, kraj oznake za mikrofon, naći ćete jednu malu strelicu koju kad kliknete otvara meni. U tom meniju odabrat ćete mikrofon i zvučnike, odnosno slušalice koje želite koristiti. Bilo bi idealno da imate slušalice i mikrofon ovog tipa kako nastavu ne bi ometali zvukovi iz vaše okoline, te kako vas ne bi ometali vaši ukućani. Znači, lakše će vam biti pratiti nastavu ako imate slušalice, a vaš glas, zvuk će jasnije dolaziti s mikrofona ovog tipa. Naravno, moguće je koristiti i slušalice koje imate za mobitel. One isto na sebi imaju mikrofon. Kada podesite mikrofon i zvučnik, odnosno slušalice koje želite koristiti, odabrat ćete i kameru. Kada biste kliknuli na ovaj gumb, vaš video bi stao. Kada kliknete ponovno na start video, video ide iz početka. Kameru ćete odabrati opet na ovoj maloj strelici. Vaše računalo nudit će vam nekoliko opcija. Kod mene odabrana je Logitech kamera. Vidite i da sam ja u još nekakvom prazničnom, božićnom raspoloženju. Takve stvari možete namještati ovdje u Choose Virtual Background. Kad kliknete ovdje, Background i Filters nudi vam listu slika, mogućnosti koje vaš Zoom nudi vama da ih koristite kao pozadinu. Ovdje na malom plusiću možete uvijek dodati neku sliku. Pazite samo da vam ovaj dolje, ova kućica kraj I have a green screen bude neoznačena kako se vaše lice ne bi stapalo sa pozadinom. To je to. Želimo vam uspješno i zabavno učenje.